Yo mini amedate. Mamini kan enchia otiefo ne wahwefo nyina. Enokre emte better na wotwemu ani na Municipal Security Council ede krata bi ba abontene. Echere se eye Pragyia business no a yeye wo ye mansin mu no. Eye ade se nipa dodo no a na edi se adwumadie no ede fa nipa free miaye ekoba bi. Omodwumadie no how kakra bi ewo ho efa enkwara omu nduru se omu ebetwi commercial vehicles anase Pragyia no ene ahoho bi a omu so ate omu ho ogum ene omu twi a omu nkura nkrata e so omu di twi license no ne ade ene mpo ebi so a omu twi a omu eni enhyehyeye a efa shen etwie ho road traffic rules and regulations no ye de takrata ne ba abontene eno achi no so edadwoada ye organize capacity building training edema wo mu operate afidie ni nyina bi ene edomba pa ewo Municipal Assembly hall ani nyina mu no ye de National Road Safety Authority DVLA the MTTD of the Ghana Police Service eba ye ma omo be ye nkyerkyere ma omo nyina ma omo sa kyerɛ omo asotwe a ewo ho se ogu mra no so a edabnada eta ko radio so eta ko hye mu kena ema wo mu ana omo ko sabusa bia so nya akonya di kyerkyerem ebusa am ye kyerkyere omo mu na edan no adwumadie no ehya ase na enu akakra me hu ye no de makoma eto me yem kakra se to akoso se ya de a na chese botaya eta ye krata ede ba abontene no so no me gidi se ye be achieve enra me hu se major traffic intersections ne ade ubeduru na wo munyina edi lie so pepe obi a nche de nyimfa ho obi a jampo traffic na wo mo use motorcycle to type no kra no omo dodo na enim se omo disregard for road traffic regulations no enra ubeduru traffic intersection no munyina egina ho abra omo jampo traffic any ade emum tede ekuro bi atie no wo mo susu bu so ema police for so eso omo pa achi a omo sha ase process omo for court tede be ya court mran so any omo bedie enti dodo no a edi mran so pepepe wo mo ni nkrata epake omo ahyen no ema no na cheze laya body VLA any ade no cheze na enya agrokra na cheze dodo no a omo ni license a omo di etwi ehyen no kra no edimirika ekoye nti eno awo ha akwa no ubon se do na pake omo ye adwuma no so di line so anase mra no so pepepe sadia me kan na ebi so ebu mra no so ma omo so aposifo eso omo peki omo so ye de omo famra kwan so. I see. Enti ya na how I bet me sustaining no ye major question. Yeah, bet me sustaining no. I mean kaze bia e be pese bia DVL phone so benyo music continue ya ade se de be ya obi a bet me Russia koye na de ama revenue akosro na ye wi ayi ani. Because other things that can be our boss foreigners name. No correct. Yes, so nipa enti enebe to so nyame adoma e to so eno ahwe aposifo aho keka ne assembly task force aho keka ne ade a na chese e wo soro pa ye to so na de ye me den se omo ankasa operators of Pragyia no gitumu gradually say ye ne sa omo ankasa se bi dimboni a abebata omo dwumadi omo di na obi a free say omo enye disciplined on their routes omo ride anyhow omo ne cause a lot of accidents near the omo ankasa hase gitumu say that dimboni na beta omo dwumadi no ho no ade say emwa na no juada me ni omo hia Municipal Assembly ho me ka sem bi kire omo se dwumadi bia no ye wo bibia ebeta ho emane da sonko emane ye special any unique me ye mfato ho bi se ye ka technology a from retente obia ese German technology obia se oba technology a German for LED and China for abamu a Japan for enti we ase nyina o ka technology asama aman na obo omo no de recognize omo no omo uniqueness no say omo technology o ka hospitality any tourism ni ade a e say we ase nyina obi pe ba bi akogye na home akogye na ni ade kora no a
obi ebo Dubai omo so de omo de aye omo niche no that is say eba market na omo niche market no say de mo omo dance no ope baby a ana omo timi di sa adwuma di no a ehwo ne ba wa adwunu enti siansi agi atomu say Pragyia business no ena ye niche wa ha the main means of transport eno na nipa dodo na patronize dia ade na yenso yentimi nye ne ye na obi aka say kwa Asokore Manpong Municipal mu a Pragyia business no agin hini wo ho na omo yenso so ye mane ye fe na yenso so nipa dodo na patronize na nipa no o tena fidie no mu a o nsuro say metena mu isa bi okotoma twene ba bia mama konya o haw bi wo minipadua nim enti ye encourage omo say omo beto akoso no omo ye omo no maye na ade a yesa kachire temamufo ana residents enso ne te wu gina ho no ma patronize Pragyia services na hu say akora na timu akora 15 years na timu a emfo se wa amfo a ebema de oto ya wo de hye akora ansem na obehu say akora no kwa a wonya adwuma enti menyi na memfa ma panyina sebe na adwene mu da ho a obetumi adi dwuma die no de aboa enti asodie no da obi a so obi a wo role a obeplay yenya ye regulators ye sure say omo bedi mra so omo air ride say omo be ensure say omo so dwumadie na omo die no nipa be hu say omo ye disciplined enough until omo be patronize omo services ana ye so aye patronize omo services no ye so ye wa asudie bi da so say ye so ye be make sure say enkora entwi na enkofa o how kese emma eno ame akata mi gina akwan so stop machines maybe every police for omo be fa omo go bi ho a obe stop no na say akora kitikiti no team ye chichi bi mi so overload obi ho a wote front ho no a no asa fa obi ahye ne nchen no amoa ne ho no okurasi a otimi kura control stia no ya kasa mi gina akwan so chichi bi every police for omo be fa omo nti ade say ni abre say e be restore a lot of sanity e wo ya akwan so. I see. Chief, ye bebo abaso na ehwe nkran se koso ana ye. Na yesusu ye wa ha ye tachire. Why? Matipi. Yeah, that's it. Yamenka. Thank you. Busiafo, a friend honorable Ben Abdullah Hassan, MC Asokore Manpong. Ena, yene no edi nkoma no pay eno. Wo sha bre no a na nso ba pound sima no aduasa ensom. Nyame adomo a memenda ye twi moja